Halo perlu kumno filong te mentah nggak slem bangal aja te mentah kasih kadai ka abso terik jong Desember te adai Christmas te Christmas besok ke pi perlu jonga te mentah ngibut bani ya Carol bait te kini ki perlu jonga pe ini iwe seperti kini iwe ro yang thir bidang don si perlu thi rồi bidang don dengan sapen i ngai pi ka kapor bangi lek de do perlu dengan sapen i ngai pi lenti por bangi samit ni ki kena ki mo perlu. A few moments later. Perlu kini riders mentah kila don ne kini kiwe kila don ne hi tengi mut bandemi no mentah dei kapor si beje tami tengi mut bandemi no kila don ne baru nuwe perlu rider kendit ne kini kiwe ru don lang ne penyakit mentah. Tapi advance Christmas lebih dah. Tang ya lek right. Pun nak stoi lek sambil met tu Siap. Merry Christmas. Gila yawan duty mentah. Gina
kilai bun pha mene ngimut dang nginong mut ba kinwan dang knien rei kilai wan bun menta bet bun hang ne pilai akan dengan video mentah te to perlu yang pengikut akan dengan video ka hangnya mentah tinggal saya akan dulu hakan video mah